Rasinja Aklam Ingding Thongkep Zonal Karbi Youth Festival Surihini Ra Inkorahini Ketalon Mesen Pen ke Pachun. Portal News ahempu asopo kaciplang ketang nak nukek pen anutka pregapan aringahu ke paso. Sonjoy Rongpar lamplar kacipitang alam kacipaklang tu. Kardom Pinikarbi Prime Time bertang ton pen archwik tha. Kedamtang preni pai hini pen ni pai porni ni plia parman dongmukak Rasinja Klamalong ke paman pon Ingdeng Thongkep Hawar Karbiri sunim so ronga je ke paman pon isek mesen bensi pachun pon longdo. Tigelangjun Hawar mai hin pen ke patir pi pon Ingdeng Thongkep Hawar Karbiri sunim so ronga je katalon pon along kachepate dun tretroxy terana tumang dong pen prekjam jutang akekan lun lam pen danglok Karbia jutang pen kacherap lok ason kachepatiang bong pen kiching sin best team lake dhenta ghat mirdan KCS aterana tumsi chepalong ponlo adun thu Sildharampur phunurak KCS ateran lapen ke thomang de paklongkam KCS aterana tumsi nong e chepalong ponlo langman thu lek lugli penjila bodon diso ke hai lak paklang ko lak pena ko hatara lang sulong pon jadi mulai katu labi alam aditir salo bining da ai bi ta pen me so ali alang legi ni mat ini nang tunde lo sa nang li ta kan de adwe asi la so ai bi ta se mole ga bang e che ben bola nang le ai bi ta ram kang e lu ni asi dak bi inut esong etek ahor mulak kai da pakang do la pen isi ke choro nai magal hello binila jutang ne ola tum se or pam ble kali mani kai da la le tum se ka do ko be ije be jutang da la le tum le kai da masina le tum choro lo la pen Tigelangjun Hawar amai amai phu Biren Singh Teron Kongchun Bang Dhon Rongpi Tirikam amai amai phu Kesap Timong Kongchun Bang Sukur Singh Teron atum pen danglok Prekjam asan choma komiti atum pen cherap chitosi army arwe chechak lun pen setami Ingdeng Thongkep Hawar Karbiro sinumso ronga je mesen pen pachun ponlo dongmukak pen semsing ingti karbing long live Kheronia long web portal news channel ahem phua sopo kacheplang ketang nak penajok okorjang lapen risomar banghini tum arengahu sonanglo Assam Headlines News pu a portal news channel ahem phu Ram Probes Varma asopo Robi Varma lapen Ronjit Sahu atum banghini chilangsi Dhananjoy Chauhan aphan taripen apokalong siriser lapen ari sangho okorjang aphanta areng pasolo pusi chethan pon Bangsolam lagi kedamtang preni phai pliajo mate Durga Arjan lang ke joga josi la bangsolam ki klanglo Bangsor ni Dhananjoy Chauhan lapen ari sangho okorjang banghini atum cycle pen hem che dam bom hutsi Kheroni tilabosti podimalong chetong dulo Robi Varma lapen Ronjit Sahurita atum banghini ta angho pek ikpen chidip cheksi bike pen plung dulo cycle pen ke dam bom atum aphan chetong dunsi nep dunsi arengahu paso dulo इस मेला से आ रहा था एक छोटा लड़की थी और एक और भी लड़की थी ऐसा और 3 लड़का लोग मेरे रास्ते में उधर टीला के ऊपर में रोक रहा था हम लोग रोका है तो हम जगह मुख बांधा था तो हम लोग नहीं रुका है तो सामने आकर बाइक से रोक दिया है रोका है तो लड़की को मारा है फाइट से गाड़ी चलते में मारा है पकड़ के और उसके बाद मैं उतरा तो मुझे भी मारा है कुछ ऐसे रॉड वोड से मारा है कमर में मारा है जिससे ब्लड भी निकला है बहुत दर्द भी हो रहा है और तब लोग कोई पुलिस ने इन्फॉर्मेशन किया है तो पुलिस गया है तो वो लोग भाग गया है हम लोग आके फेंक किया है आपको चाकू मारा है लोग क्या चाकू जैसे कुछ तो मारा है मैंने कोई हथियार था कोई हथियार से मारा है और लाश से मारा है देखिए यहाँ पे सब जूता का निशान है Nonamat Kheroni Police Station along alang lituma puthak lamhoi pidam tanglo Bonta nonamat ke police atum ke chok che bang phu atum aphan nep ingnang pon long delang ৰখানাই আহি গৈছে সিধা আকৌ আহি কিনে আগফালে ৰখাই দিছে বাইকটো তেতিয়া আমি ৰখিছোঁ এইটো ৰখিছোঁ তাৰ কাৰণে মানে ধেনুজিৰ কাৰণে নাম বুলি কৈছে তো আমি নামিছোঁ তো তাৰকাৰণে মাৰি আছিলে আৰু আমাৰ কাৰণে ৰাস্তাতে মোৰ কাৰণে মাৰিছিলে সিহঁতে আৰু
আহি আছিলোঁ তো তাৰ কাৰণে মাৰি কিনে তাৰপিছতে কিজানি কোনে তাৰ পিছফালে এইটো কঁকালতে চাকু দি মাৰিছে খুন ওলাই আছিলে ৰাত ভৰিবলৈ তেতিয়া আমি আকৌ ইয়াতে মেলাত আহি কিনে আকৌ থানাত আহিছিলোঁ কেছ দিবলৈ এই মাৰা মানুহটো কোন হয় মাৰা মানুহটো ৰবি বৰ্মা এজন আৰু এজন আছিলে ৰঞ্জিত শাহ আৰু এজন ছোটু নাম বোলে নাজানো তাৰ পুৰা নামটো কি কাৰণত মাৰিছে আপোনালোকক নাজানো আমাৰ কাৰণে আমি ঘূৰিবলৈ গৈছিলোঁ মানে এইফালে চাৰালিৰ পৰা আহি আছিলোঁ ৰাস্তাত ৰখাইখিনি মাৰিছে ৰাস্তাত ৰখাই কিনি মাৰিছে আৰু হেঁতে দুজন ল'ৰাটো ৰঞ্জিত আৰু ৰবি মোৰ কাৰণে আগতে ভাল পাওঁ বুলি কৈছিলে মই না বুলি কৈছিলোঁ তো ইয়াৰ লগত দেখিছেতো Kheroni pen Mohantiron Karbi Anglong live Rongthang MEC constituency alo Cheret Ahawara long kedo dealer claim bang phu Karlitang Harmon Rongphar asopo Sonjoy Rongphar pen ration card holder atum anaphan kedam tang lamklar kachipi tang alama bothak Karbi Anglong live athingno along pen kachithan ponthu Kedam tang chitia chikloni phai inkorania keparni dealer claim bang phu Sonjoy Rongphar aphan dealer ke claim chokche pura datum pen akoi ki pipon alama bothak Sonjoy Rongphar lamklar kachi pipon ateng alam the aputhak Karbi Anglong live athingno along kachithan alam the arjupon sena Ambang ke alam the aputhakan ke nili ke dam tang herang ke angnu cepak lang thai lo sita boy phit sita bini nili phan herang ke angnu ke bang thu nang kok alam la pu helo alang tum la hui ke dam tang lam dap ningje pon ai he pu sin nili phan ai ku sita me nili ke lam klar ke gps lo Nili tuma phan nang kilangon edo kwa muni da phan amen jong dak nang ji pusi nang pulo Lasi nili tuma phan nang kilangon eke nili po Karlitang Harmon Rongphar ki thiar ni pen ni nia phi pen si nili phan mai nang hang phitlo Bangso dilar pen nang kapache o jia phan bangso posi nang kilang selet pu ningje nang koklo la pen la so dilar along committee tami do pusi ke pu sitami nili ke non si kajulong lang nili po reng tiga hota dilar committee do buke nang than the pusi je than ponthu Dilar long committee do puke nili ke karjulong la emang ngasih alang tum patui atumi lo alang tum lamboy nang itu la susi katimi la la pen nili poreng tik hut committee do pu alam ke pu ave la penang kan thela La pentangka kirong kwa lam ke ahok lo akinang sot ration card holder atuma phan Saiki claim pi akinang dokok ajoksi niliphan komadne ke sika kep komadne ke ingkoi la puson si nang pilo lake nili jungjung ke cho phan kali computer asai ke claim aphan si nili ke hang chot pusi Sonjoy Rongphar pen kachithan padopon lo alang li hansi samhu ningje gare hansi Pila na ipuka. inut pen ingkoi ru sita nili bang ke rongre pu pe he la su alam ke ahok lo official use pen computer use aphan si ke han No. nili bang ke rongre pu li ahok la Dongkamukam pen Wiki Bay Karbi Anglong live Awareness program on human trafficking lapen addiction pu athipi enponsi ingdeng pli pinso lapen soarlo football tournament at Potaro rong pathok lamalong ke pathu bi ponsi ke damtang preni phai ke thomarni angdung kiti pathu pontang lo ke damtang preni phai ke thomarni upper dokmoka at Potaro rong pathok lamalong community health development program Baptist Christian Hospital Tejpur atum kachipatir pipon ingdeng pli at a men and women football running tournament kam awareness program on human trafficking lapen addiction ko amen ki earpon bangso ke pathu angdung kiti pathu pontang lo bangso angdung kiti ke pathu ponalong aluha man pen nang kachetong dunatum laki medical director Dr. Asoli Khase IT manager Kech Hasono Mayase regional director Dr. Rebecca Sinet medical officer Dr. Asang MO Dr. Hormina tum pen danglok pen nang an staff la pen alang li somar adona ra batum setami nang chetong dun reiti Anparta project manager William Senget Nihang Karbi Baptist Association mati MKBA amaipu Joseph Hanse atum pen danglok pen nang an man pen ke dobang ko bang pia tum chetong dun reiti
bangso ang dung kiti ke pathu pon along ka chitong dun alu hia hin pen lam the ke jai pon a hut football ke pathu pen okran ke mi ke long una lam the RD do job pen than te kang lapen rakia hormu pen ka chapa jok thek jia puthak lapen arta kawi pen penan ke do piso ke en pen kisung ka chitong nanga puthak setami RD do job pen than pon bangso ang dung kiti ke pathu pon pinso tum ke pathu aterang atum laki Red River FC lapen at Potaro Memorial Club atum angbong si pathu pon lo bonta Red River FC atum ke thek muchora jok chepa hai pon lo sonsi soarlo atum ke pathu pon ateran laki hidibonglong FC lapen langhin udangsri FC atum angbong si pathu pon lo ke pathu boma pora hut langhin udangsri FC atum ke thek muchora jok gol hini pen chepa hai pon lo Arni siven tum match thoman pathu pon lo pinso tum final match laban exhibition match do laban ko arlo so tum final match ni tum pini dipon lo se prangsi ke pinso mar tum champion ke lalo Red River FC alang tum si champion lo lapen runners up ma ke Potaro Memorial Cup pinso runners up long lapen arlo sumar tum bang ke champion ma ke hidibong long FC bokulia pen lo lang tum si pinning in the pli women football tournament mangalang tum si champion lo laben runners up bang ke Udansri FC lang hin tum pe bangso ke pathu mesen pen ke pachun long pa mia puthak project officer Sarun Sarmen Hansia hin pen ke pathu dun ateranga tuma phan anta kachuro lamthi ni pajo ponsi ke bang jilanga ningkan sitami ke chepate dun bomji aphansi pachini pon which is really encouraging, and this is really wonderful to see that in the district here you see lots of promising players, very potential players, especially it's such a surprise for me to see such a good team of women who are playing here football here in our Karbi Anglong. I think they are really talented, and I'm sure one day they'll become state level or national player. Yes. This drug, because drug, as you know, destroys not only the person, but it also spoils the society, the family. So we hope that through this programs that we are doing with the youth here in Karbi Anglong, that we will be able to create an awareness for them, that they may develop a healthy lifestyle, take interest in studies, in sports, and build up their future and stay away from especially substance abuse drugs, which, as we all know, will destroy the person, the family, and also the society. Dong Mugapen Samsing iti Karbi Anglong live. Apor kachipi pen Karbi Prime Time nang kelang don podcast do kawe phanta akiro pilo.